hen'dhunaa kuriahgendhaa tafat rahatakaaiykiga den rahatake armi denne viti befruna tafateki maulumat tafateki dimanu rajake kankoltakun tibefruna genesten armi kora masekkatu kuriya fiyawalen eleto arun miharas masekke mikurani ekotun laamo gamu anhenunge tarige masakkaiykura committeen inthizaamukoggen kuriahgendhaa refawa harakaaiythakuge wahaka tibefruna genesten mattakaanada ikiga badda kuravani laam gamu anhenun tarige masakkaiykura committee ge Raees Maryam Neena assalamu alaikum Walaikum salam. Kihinato hal? Wala rangalingeta. Alhamdulillah. Kobato lam gamge anhenunge tarige masakkaiykura committeen inthizaamukoggen kuriahgendhaa hamjefawa maagadu harakaaiythah Then miya haru galugan men kuriyan oitanang miharu rawala fohunnane hama me tafatu eki awareness session ta information session ta misalaka lamu gamaki ei wara gina wara lamu gamuga ulene wara gina anhenun kaabota keti ufadda bandukoggen vikka den dadi fahun MFDA me hari ulanu kollafi me waki sharutu take nuni waki minganu take ege hunnan jehene kama den e gawadu taka gulun huri gawadu takuge maulumatu ta tankole fasse hambe funnal libe gota den ekala session ta kuriya rae famiheri den anhen committee taka miharu lazim ko fahori kantatta huge hama huri ha bay misalka siyasi sihi tawlimi dini mi huri ha topic ka vi school wage hama algon menge bohori me haruge kuriya hama program ta ti fahakore kuriyan hori kantatta den almenna habal lib foti mi fahon tibe fulun July sabbiha gulwagen warwargote expo be kobato mi expo kuriya di kihinetto adi maqsad hasil vito labba wara hama kaamyab event ek gotu gargan ka bol korani de hamargan de meves mi denne bi fada mi expo ge em maqsad ei hama mi home based workers ke product ta vikkalam fursate hoda denu den hama ekani food expo eno hama mi aamu vefarita ku ge me buni annuna telita shece sami mi fada vefarita ka ves baveri veve gotu alugan me expo mi kuriya gende den gaganda ka 900 plus mi hon hama visit koffa e bahuri tinduwa alugan me mi kuriya gende then ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಆತುಗ ದೆನ್ ಸ್ಟೋಲ್ ತ ಬೆಹೆಟ್ಟಿ ಫರಾತಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಿರುಗ ಹಮ್ಮ ವರ ಕಾಮಿಯಾಬು ಕಮೆ ಬೆಫುಳುನ್ ದಣ್ಣಮನೆ ಹಮ್ಮ tadi faha kore university ke wore gina beflun ziyare kore be kam den wara rangalwan kam gabul korani sales wes mi konkala mi bawetta ke to amuko mi anhem beflun wat adi hama home based te vidalu gege tibege ವ್ಯಾಪಾರ korava farata ko tayyar koravani konkala bawetta ke den boda hunani pastry ya den hedika ge bawetta ka den hama me magandu ke misal ka biryani pasta kala echeve sama egadi ga gene sama hunu kon hutta vikkale vene gotan hama expo koriya de den e gotta den stall takun eha boda furi hama genes dini mehin himani eha kaamyab event ek gotu kami den ti faha korevi home based note gega tibegen ವ್ಯಾಪಾರ kora farata hoge wahaka kon gonje hunta ketto mi kurimati wadanune befulunna mi home based businesses kuriya gende wonga mi har argon men hama vivara kun ebe fulna benum wa ekeki me fanni kankam ga hiterikam vet den BCC hurima BCC ekko ge ki kahala misal ka business registry kurma business plan edu mi kahala session ta vesalgon men kuriya genda den ebe fulu boda vidaluwani hama market ke wahaka den ege hama e balugan men mi gendi expo yaki den adi hama iradu kore balugan men miharu wani hama me iulanu kollumuge magumatiga food truck ek genna food truck ek genesken egen hama be fulunge product ta wikkene intisam hama jessen den adi anna haru galgan menge plane ge be hama me vending machine ek genesken ves hama komme ves megan sar me prime location ega bahattafa me egen hama wikkene ta me kudi gulechi ves pek kolla fa me gella fa behettene ta ekahala kantat ek alun visna fe bahuri hama den alonda ves fursat libuna lam gama ziyara kormuge den wara bim bodu ves rashe ingeta rajage nisbata hama bodu rashe ves kiyawle den adi hama ehme hama wara wargode ruhen onna rashe gotu kalonda faha korni hasakon anhem beflun wara ikuga gulige masse kora manzar mena feneni den mi Neena gabul korwa gotu kobato mi committee ge dawreki rashke anhenunge taragi ya masse ke kormu kobato mi tibeflun gen golwa tasawurake mi har argon mem me survey kurmuge visnunge bahoringeta den adi ege iturun ane
anhenun rashuge anhenun beenum wani konkohala kantatta ketto WDC inkura dalgan menge mandate wes ebe fuluna kiya difa mihiriya algan menna lazim ko fuhuri kantatta ki mi kantatta huge terenti be fulun kobatoye visnu huri kantatta ketto algan men kura mi gota algan men waane hama mibuni mi maulumat hodan algan men bevin anhenuge baddalume mi baddaluma wes haziri vi gaganda kadista fansa haveregen anhenu hama ekane anhenu dina with WDC kiya fahama baby body dinayaka ekko den wara babar maulumat algun men libigen dia den mihar algun men me work korani media dawurga hadafe work plan na miharge den me buni baaki me badem teha sataviga work plan galgun men waane hama e kantatta himana la fahama me buni WDC yak ureve waruge kantatta hama e elibunu hiyawtaka ek gotan hama waane work plan eklawa la fa me then we has boda rayetona goligen grassroots gotegga tibe frutte masakkaiykuraa wani tividali dinner with WDC ga tuisetta fansa havware gina angem befulum bare wada neviye then alunda hitan arene nam rayetega haisiyatu wes mi kon kantatta kettoy magadu gotegge befulum fahak kurevi den anem fahaga kuri hama me sihata gulun horido den bike hala mubarak tabbevuma den ebe fulun hama request wes kuri anhenunna gule ki hala maulumat tan ekkur me algon menge visnu muge so ekkama algon men kuram visse he kamenge anhenunna gulun hori maulumat misalaka rashuka kita ekani veri man to tibi emihum beenu emihuna dativani kun kantatta ketto kun gota kunto dativani bodeti balitaka farwa kura kite anhenun to tibi e kita kiha avasawahaka base farwa daturu kuranche heto mikala maulumata hama ek kurun e kuranche he kamekkam alugan men ves kabul kuran ade befulunge faratum ves alugan men nallibon den ane rashuga huri bike kahala kantata kudi masalata hallu kollande algon me mi dinawete WDC ki kamga ves mi baddal malgon men hama counselor invite kogen counselor ves baveri kurim den e algon inge eruga ves mi annane kan mi boni counselor gulun huri suwalata ves mi boni hiyalata ves annane ka hema counselor ves tan kole fase hawane kan e be fuluna baddalu ve e baddal muga hazirum den counselor ves baveri wada genne ve den hama e be fulunge hiyalata ka e suwalata ka ves hama wagutu ves counsel ge faratu hama jawabu tebbafawi then mi koni faha korevi dini asti adi ijtimai harakaaiythah ke wasti befunu rawa fe wani kuriahgendhaa then lam gamaki tariha sagafata belies waram mustadirashe then kobato tibefulunge dawre ki anhenunge tarige masakkaiykuraa komitige dawre ki tariha sagafe adi aada kaadata diruga me algon men mi dawruga ves sama huwa kori fahum wane hama sagafi war bodu harakate kuriahgen gossa then e harakata ki ei algon menge atolak me addu high school kudin kuri ziyarata ka guligen ekudinna galgan me mehmandari ada kurumuge gotun hama kuriahgendhaa harakaten ei mi kavani masjidiyumuge harakata ka ekko hama sagafi havirigen gosti gendiya me bodu beru me biledda finegum mi hama huriha baatake vis mege himanalage den kuriyan witta galgan men hama mi sagafi daira adi tarihi mi kankamuga vesama rashuga huri muhimu kanka hama kuriyeru eto masakkaiykurane deti fa korevi kavani macchadiyuma biledda fineguma de mi kankamuge video clip tabe salmenna feni fa hori inga tomige koribe samalona den adi e manzar sida feni faneta salone sara shawgari vechi daruna yagi tv ballon tibbe beflame sama shawgari lavwane mi har lam kama ziyara kurava naruna ma hitan arani mi tibbe flames masakkaiykurani rashuge tasavvaru nangalukon hama rashaki ama vettege gotuga beerun ziyara kura farata kave sama gaim kodde veto kobato egotun mi committeen kuraba masakkaiythah me haragren men me expo kan kuriahgendhiyumattaka me egen beenuwa security ya me traffic kanta galgon me fuluhunna baddal kolle den baddal kolliruga hama ebe fulun furatama eka baddal wi me dawruge furatama meeting wima hama kudu hulasa algon men genesti me huri me kushuge me ma hawluge huri kantattaka me huri hisaba me huri ha kantattake den me algon gabul kura gotuga asu me kummadu kurumuge action plan ai ovegen councilor WDC ade rashuga huri mosasataka guligen kurevene waragena kantattan e bahuri den councilum ve samayadani egota emagu maseke kuranu himma algon me hama ege bæveri vegen hama irada kureviya rashaki adi me evureve saman miharu evureve saman rashaka hedum maseke kurana hama wara ummidi tasvirati kurese vegen ta wara bada shukriya nina thank you